ta mignonnette à ta telo, c'est une assemblée var balibreiz evel bebzul vintin, penons mancon. Mon aramat kenan, ou le nat, regardez dit, sais-tu, créguer et misio, gant prendre tas de neve. Et pas de mise, et mo pourmen et l'andreguer à gant trovar drouillou. Sais-tu, bro Jarl Prieler, scrivanière deux amants, scrivez des neuses et invorenou et mesk trawal, va zambik bué, à modèle et ne scrivez d'hier pesroari en dakendour et vite blinbruck l'andreguer. Pas là, mais cause l'énéguez à vos gandines noé. Mais ya, evel juste, gant Jacqueline Gibson et vin diustudak. Mon arinme et père Wenan et sal sonerez à logelou, urzal brudenman à mon herbro, et no et Kevin ar zoner, mécaniquaire, William Nicolas. Hag perwin et vini et fin en abaden et chistrerez Pierrick Logiou, megavdine et point cregi ganti, c'est tu balibreiz. Demat dur Jacqueline, penons mancon. Derral d'avant, regardez. Mon aramad, la varidion maintenant que peler et nem gavou mirio. Amant. Amant et mamp par sa roastre et l'andreger. Ja. Hag ar roast se a zo torstikischen ma oa bet ganet Renan, Ernest Renan. Ja. Ja, sais-tu. Piou et Ernest Renan et Bergomzou. Ah, c'est zo. Ah, oa map l'andreger hag ne a ket gwelet mat e l'andreger, si oas. Penonsta. Peguire oa bet kaset d'ar skol, loer di bien da gantan a goude peguire e oa ur potrik speredek tre oa bet kaset gant ar veleien d'ar loer di Bras e Paris. Ja. Evit bezan beleget. A ben nebet an deus divizet ne feliket bezan beleget. A neuze kanderhel an deus kant estudiou e skolver Paris. Hag de teo da vezan doktor war al Miziri hag ar Yezou semetek a Nebrag Brestol. La varidine anatomique de Speller était en tolmouis flour ad levan a he. Mais meus desket brizonek pa oan o chom e Londres. Ja. Hag goudeze pa oan o chom e Cambrai. Et Cambrai. Pel deus breiz neuze. Pel deus breiz, desket dre lizer Brestol. Ja. A goudeze an eint a jom e an a Brestouez da ganderhel gant ar studio brezonek. A koskoude war bet ganet e breiz. Evel just. Evel just, ja. La varid o peus desket brezonek, mais studiet brezonek ie, betek labourat var a lenegez brezonek. Ja, sais-tu. Un anthologie ez a zo deud er me zenier. Ja, unan am eus kret gant Gwen Griffith, a oar mignon din, hag en em gavet an gantan en conference e bro Gambre, hag roant en doa da gaout unan evit labourat gantan war an anthologie ez deus a lenegez brezonek. Et soznek. E soznek, Et ben soznek. just. Ja, Cambrai zo deud er me e soznek. ja. A labouret o peus var bue ar zent ie, perag o peus berroan mont var an NC. Sed a oa un dral, peguire oan Robert un doctorelez e skolver a Brestouez, met divizet ober un drabenak di war ben biuez ar zent. A leorze a oa bet roed ganin gant Richard Hinks, Ja. hag lenet emeus an draze, a de denus meus kavet an danvez, a sonjet emeus eve fe un dravad greverian an banan durio a oa bet gret di war ben buez ar zent. Ouspen an te kant a zo bet. Ja. Hag a re de denusan zo bet an banet e pad an tre de republik. Peguir eve mesket ar politikierez ak buez ar zent. Ah, sais-tu. Ja. Neuze sanderoan an a vezit mad, evel just patron an alvokadet hag an dud a lezen, Thierry Hamon en eus kontet da ron an irien bue ar zant hag dreistol penons ebe chinchet ar justice var eler.
berntud a vez e pardon san erwan bet ploaz. E processioun e zeon eus ilisveur landreger da iliz a vinihi. Stang eo an dud a lezen oz e zup e ruz gato hag a zeu da enori oz an patron d'antrede sulvez a viz mai. Thierry Hamon a vez en o zouez. Mes prezegenner eo e skolver roazoun unan var istor ar gwir. An aoud ar ama buez a zan hag istor ar gwir en e amzer, an trizek vet kanvet. Amañ e golo a moger davant se o plas de taoulenn braz, testamon zanderwan, un taoulenn gwet e 1603. An daolenn oa belivet e triverk an tri, met a skrid zo divar zorn zanderwan, sinet Ivo e Louri, a deus a blavez daouzek kant seitek a pevarugen, c'hwer vlas a rogevaro. Vese neus gwet e testamon ouid lar a zavet a chapelman e bez avet gant e haran hag e haran gounet un tammig gant e vue barneur davant va barneur ye a pas deus haran a douerou edut neus meze zo be miret deus a pez e bet skrivet gant zanderon. A japelman oa besaveg a san erwan en enor da vehez vari a da zangtuk dual. At savet eo bet a deuet da veha iliz a vinihi da houde. Nepel eus a japel eo a beganez an erwan, e kervarzin vinihi. Mete zanderwan kazi sur tennet dour deus a puze ba e bu galéach rog devant de Paris tro de parzekla. San erwan oa aet da bariz var e studi a goude da Orléans, l'er en oa studiet ar gwir roman. Amañ ba breiz oa ket implijet lezennoù roman, me oa un droet kustumet, la kustum breiz an set. A ie da ba breiz da houlse oa ket quasiment denbet un kustumet d'or testament chouse, oa keist kentor ba hoste brohal reiste les pays de droit écrit ve implijet testament chou. Goude e studi eo deuet da veha official, da lavaret eo barner evit an iliz, e roazoun da genta hag e landreger goude. Dirak tribunal oual e veze avokadie da ziven ar e baour. E tost pebiliz e breiz e vez diskouezez san erwan e tre a pinvidig hag a paour. Hag o sellet e kreiz, hag evit a zan ne zel ket da justiz ouz pinvidigez an dud. An dud neus komprenet un droet zo kapie de difen ar e paour. A mete tregont bla goude maro an derwan, barnerien raun, gun an deus Kemper, barnerien tos deus un duk, neus desidet de laket dre skrid kustum breiz. Hag kustum breiz ave laret un droet zo et difen ar e paour. Hag veke kaveze kustum oual deus brohal laket ba skrid da houlseye. San erwan ne neus ket chanchet ar gwir en e amzer, me chanchet neus a stum d'ober gantan. A stum en neus diskouezet peijinet a zo er skouer a tao evit barnerien, avokadet, pekelennerien va a gwir. Dre me vicher, Helener war ristor an droet, klask ran de diskouet deus me studiantet, penons droet vraiment neus grouillou don ba agrenamzer, ye un idée de vraiment komz kalz deus déontologie, mais déjà oa treo deus speret ze, pas de grenamzer, me gav. Nan ne eus ket e breiz, zan, evel, san erwan. C'est une vraiment e liors Ernest Renan e kichen ar mirdi a c'hell ar gweladeni adalek penkenta mi zebrel. Jacqueline, san derwan an eus gwelet a he ne oa ket ur zan evel a real. San poezusan brez eo dam sonj, se zo gwir hag zo ken bremañ eve pa ve pardon zan derwan e mis me, kalz a dud a ze, se zo souezus, gwelet kemet a dud a ze, met pez a plij din eo an dra eo zanterwan zant pegouer era kalz a vad d'an dud hag zant ar beorien a traoù evel se, met dre sentual d'ar yodi
bez e oa chapelles an terroan ar wirionne. A se dam sonj a zo deden ici, et neus ket mu, vraiment, met an dud a zeue evit gwestlan o Enebourien, o Enebourg, da an terroan. A neuze, man eo a ket ar gwir ganto, mervel a rent. Ah, sais-tu? Ah, sais-tu? Nous irio e morchochom e breiz da vad a da viken? Ya, sais-tu? Kontidin an tammik petra neus plije dior e brogembre. Pa war chochom eno. Tamik peptra met an dud restol. Hag e brogembre eo emeus an avezet tud a zo bet roet kolier an ar minik deo. Ya. Neuze Rita Williams, Richard Hinks, kelenerian eo ant barz kolver Aberystwyth, hag ive Gwyn Griffith, Ya. ameus labouret gantan war The Turn of the Ermine, hag ive Jan Talbot. Me meus an avezet Jan Talbot e brogembre, pe gwir dont ar e beb loa evit ober ur referans, ur brezegen, di war ben ur sujet bennak, hag setu penaos emeus gret anod e kez kantan, a goude emeus an avezet an avezan kalz muior, pa oa belek Ya neuze amañ. an dud eo deus plije dior neuze. Oh, ya, sais-tu, bedus. sais-tu? Kalzik kerio a zo gevelet etre breiz a Kembre. Daoust hag o deus liam ou krin e gurionne? Bez e oa, liam oukrin, met dam sonj ar geveliañ a oa bet gret goude ar brezel. Ma en man a veze gwellor an dud goude ar brezel evit sevel Europa. A bremañ ne ket mu ar memestra. Ben Mathieu Herry en eus berpoant gouzout neuze pegen krin e oa liamou etre ar remunioù gevelet, setu neuze e gel a oaden. Estrege de liam etre Yezou, tostre, evit kalz gerioù, hag a c'hant broadel kajienvel, a zo etre breiz a brogembre. A baoe an terkanjouaz bremañ eo kroget kumunioù a beptu deus morbreiz da zina emglevioù geveli evel rosko a landelo e nant e kant pevarugen. Ar gwenadu hag an aerouant kembread hag aver irio kichen a kichen war panelou tost an terkant ker e breiz. Plogon egen o zouez. A loden vrasa deus a liammou, mais deus a liammou gwirion, quoi. Hein. A zo etre an diouvro, a zo liammou krouet gant ar c'huzulioù gevela. An draze a zo an at. Ni e, ben a fin, ni c'huzulioù gevela, ni e a lak an darem predouze da vea beo, ni e a lak tut, a bep sort tut. Et en diouvro, ni e a lak an dut e darem pred e trezo. E kanton briek, evo lide d'ar blamant tre gant vet deiz a bloaz an emgleo geveli gant ker kembread reuzin. An darem prejou etre ar strolajou o deus merket kalz familiou er vro, a lo da gent ar c'hoaz da eskem liziri pe postelou. Aliam chom, a chomato. Chomato, oui. Russell ben mes gwell Russell Anna, hag mes obet ba ici, ba di e va andra plijustre. Eskemou a bep seurt zo bet daouzet gant ar c'homete o geveli a dreuz an amzer. Chanterio tudia o dasko e revel amant e plogoneg e nant e kantriwer a pevarugen. Bretonet a Kembreiz yaouang o doa labouret da zevel un dachen marc'houarn. Medirio, ez a kalz trolajou var gossad. Ama zo madavar, nous sommes tudiaouang genom pas a homiti, mais dumen a zo neusken a rezobet e pen er homiti pa va clouet a homiti, donc très grande boiseau. Mais neuske kalz a reiaouang da gemer pers barsa homiti dumen. Gwas a c'hoaz, an emgleo geveli kenta sine de 1993 etre Castelpau la penar soa bet divodet e daouvilonnek. Neuze Jacqueline daoue lavar da reiaouank eo plijus kenan an eskemou etre Kembre a Breiz, evito da gas an traoù varok. Non, ket sur ez kemense a eskemou etre a reiaouank bremañ. Pegour diestre o gant ar Brexit. Ah, A raok,
vez gret eskemo et tre skoliti, agar le sport, agar tu deut a trao evelse. A gereo e diesor neuze. Kalz diesor pegoero eret deo kauter pasport, hag a ben nebet evo ret deo kauter visa ouspen. Ja, Neuze bremañ eve gret kantor dre Zoom, pe gant ar bin vidik Ar bin viwa vraiment. Sais-tu. Ja. Jatlin a baouet da wil pemze kor c'hwi e pen ur gevredigez an vet oceanid, petra e ar gevredigez se. Ah, c'est zo ur gevredigez a war dro glad ar mor. Tro dal an dreger. A petra ve gret gagnor? Oh, tam petra, bevo, bezez leorioù, hag a zo an banet ganeomp, hag diskouez a dennou, hag troioù bale, A bep seurt neuze. a bep seurt prez gennou, ya, a bep seurt. A bouez e ar mor evidor? Ba, ya, de denus eo, met a bouez eo evit a re hag a labourat ganin gant. Ah, ya, Ya, setu. An ol reze a zo istorurien de sarvro hag a war kalz a dra, di war ben istor ar mor, tro dro d'an dreger, ya. Perak an an se oceanid? A oceanid a oa an o a oa betroet gant va zat koz d'ur weleten, an oa bet savet e pampoul. A neuze ur weleten a blije dez an kalz, Mad. hag kemeret neus ar gevredigez an nou ar weleten ze. Ah, ma tre, neuze un avoren a vugaleach. Tamek evel se. Un tammik. Gwelet a ran o peus banne de leor diverben gweletennou breiz. Ya. Petra zo ken dibar gant ar vag se ar gweleten? Gweletennou a oa bet savet dresto le chanterioù pampoul, Ja, evit bant d'an Island, evit pesket a maru. ja. Hag a reze a oa a ye buen war ar mor, hag a oa liant, a oa plijust a walet, hag trao evel se neuze setu perak, zo ken bremañ, pegour a reze neus uni ebet hag a zo chomet. Met gant a merde a durez brochal eo bet savet diou an ezo, Ja. evit kelen d'ar vousset da vartolodet yaouang penos merdeihi kant a reze. Setu, neuze talvoudus kenan a leor se gant skeudennou brao kenan? Ya, ar skeudennou a zo bet gret, an dan vras an eus a reze, a zo bet gret gant Rembreat, Ja. Jack Neal, hag an eus savet an donskridie, e soznek, a neo a ketu dean da amban an donskrid e brezveur, a neuze ambanet eo bet gagnamp. Setu. Hag a deud ermez eti kop breiz neuze. Ya. A bep seurt a zo deud ermez gagnor ie gant oceanid, me Ya. chiwaz non eus ket amzer komzeus peptra, Jatlin, trug a revraz da vez a deud da gont a koz gagnor mirio, ken ur vechal, marteze? Ken ur vechal, a trugare deoc'h. Man ebet, te mon distio vont dat, kavout telo vid loden ar zon erez. Hag kavet emeus ar zoner, kaner, mekaniker, William Nicolas. Penaos mankont, William? Monra. Ba tre. Bon, per peus kaset ar c'hanon, puis an izo e perwenan e brodreger, men ut ket deus ar vro. Non, mais deus penarbed. Ya, deus ploudiern. Deus ploudiern. Ya. A perak peus bec'hoant kas ar c'hanon amañ e perwenan. Et ben labouret meus gant a logelou, Ya. bah oui, ar bloaz tremnet, vid d'ar penkater stumadur, Ya. vid eski penonz vin plije de logeloup. Ya. Or meziant var un urziater. Ya. André ve gole un tomik divisateur. Mais petra resi c'est amañ ar zal a logelou amañ. L'air krouidigez, Ya. l'air vid krouy abadenou, da gañver en musique, Ya. en musique expérimentale, kent Ya. an peusant. Hag labouret ve kalzik ar zon amañ. Ya. 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 Hag pat pegay dout chemin da labourad amañ neuze. Ben, et pas de toaster mise, Ya. penkentar bloa, vid zevel un abaden, vid gwell, vid ur gwell, vid lida, ugen vloa, logeloup. Ya. Da la de petra peus gret pa dormiz. Amañ.
Klasket neus trao da genvel ar zond, gant Ya. zond ar bombarn, vid kemer ar zond ar bombarn, a change ar zond, Ya. implij barz ar mezion, quoi. Par an urziater. Ouais. Hag daoustagin, peus be plijet chombelse, da la bourrat, da gousket var al l'air, daoustagin poa menochou o ton e kreiz an noz, hag e oaz o ton da la bourrat. Bah, ya, la bonne meus kalz, bon, diez oa, d'ar penkenta, ar pal oa d'ober quand a diskan gant ar mécanique, Ya, a ze oa diez. level just, ya. Puis en sensé dom dao. Bah, ya, zo meunant, quoi, o ober ze, neuze labourat barz ar l'air oa gwellor, quoi. Ya, Gant puis juste. chede pivet, quoi. Matre. Hag puis ur bezobe ur galf evit tapou d'ar stuma durse. Ya. Penaos e c'hoare d'on trao neuze. Et ben, ur gal bebe savet gant skipai al logelou, Ya. vid digemer ar zourien, vid sevel abanen. Vid, Ar oa tri d'amzon, je Ya. Puis oa neuze gant dit. be oa tim lenet, Ya, son er accordéons. ya, hag yousra kechai, Ya. zon ara violoncelle. Matre. Et ben vraiment mon vond d'agilao randout assemblez gant da urziater, Ya. a da bombard, c'est une usée William Nicolas gant non dans Splin marplich.
Gouremeno, William, at kevet e vi e fin an abanen gant ur ganaouen antolman. Gole dans nous archonnout o seni bombard, met lié au bitrakin tomik gant ar mekanikou. Petra e ar mezian hag ave implijit gant edai. Ben, on vet ve Logeloop, Ya, logiciel vid zoni, zoni vareun, hag savet ebet amant, bal Logeloop. amant e perwenant, Ya, erzalman. erzalman tost. Gant Philippe Olivier, Ya, Hugen Vloasso, vid an abadenou de Michel Aumont. ya, setu. Hag a zo da an an, abaoe, douet e bardonno. Petra digas neuze ar mezian se. Da la rede e c'hellez seni, Ya. hag enrola vareon, Ya. hag e klevez ar pez mou de paouz enrola. Ya. Dar Penkenta, un unroller. Ya. Vi un unroller a tao, quoi. Hag moain zo gant Logeloop, no beur, kalz dra, da skwer chanch ar son, unroller ar zon, lakad ar zon pepler war ur zal, bar Ya, zal. puis ur tuzo chanch ar zon, an sort tri-huyen derez, quoi. Ya. Me eo zon gant Eiz Ubel Gomzer, quoi, da skwer. Ok. Philippe zon gant tost Anterkant. Anterkant. Ha da la rede e c'hellez kaout nous on kepet pistenier. Ya. Pas moud o seni. Hag a ze peus ret un dansplin, moud da unan, mais censé de ran a diskant an daou. Te zon da gemer plas ar zon eren hag kan eren ar bro. Non, mais ya ar pal oa d'ober kan e diskan, neus laret, hag oa skriven meus kodou, pe programmou vid ober ze, quoi, Ya. zavar pal kenta. Te zo ur sort geek, bet ar fin gant son derez ar bro. Vraiment, bah oui, blot remnet, ya. Hag petra deus tegan neus chanche d'un drabenag evidout, te son air bombard da skwer. Ya. En gounel, labourat gant mekanikou bezo un drabenag zo neus chanchet. Ben, moi qui labouret gant un urziateur Jean Mes, quoi. Ok. Rock a vraiment, ve chanchet blanc desket meus penonz ve gret ur zon mosse, quoi, gant bas, gant medium, gant aigu, gant zon ual, quoi. Ya. Hag puis ur gant aouen moud o vont da gant a bremaik, e un pijizie kan ou bout, hag e chanchez ar zon dava, ar zon timon on eus kaout ur bagad, ben ar fin. Ja, gure, ben, an vet ve synthèse granulaire et Ok. galek, quoi. Chikacher. Ja. Kemer un tamm zon Ja. a change, quoi. Et dovi sektek po savet ur pezmel strolat, on vet gangbe Brace Band. Ja. C'est une euse Boestan diel. Petit tour de chauffe dans le vieux Quimper pour les 7 musiciens du Gambé Brass Band, l'une des fanfares béninoises les plus populaires au monde. Les musiciens avaient un rêve, faire résonner leur rythme cuivré et vaudou avec les sons des bombardes et des cornemuses. C'est deux cultures différentes, mais qui peuvent s'entremêler. Parce que nous, on a envie de briser les barrières. Avec la musique, aller rencontrer tous les peuples d'ici et d'ailleurs. C'est ainsi qu'est né le Gambé Brass Band, mariage musical de la fanfare béninoise et du baguette de Plomodierne. Séparés par plus de 4000 km, c'est grâce à Skype que les musiciens ont travaillé ensemble. Je trouve qu'on ne s'est pas trompé. Ça donne quelque chose d'extraordinaire sur scène. Et quand on commence à jouer, les cuivres seuls, et quand les bombardes et les cornemuses se mettent dessus, tu as l'impression d'être entouré par des abeilles. Si tu William ur pezmel tra eo an abadense e Gangbe Brace Band, te oa ur ren an trao, penaos peus bet ar menos peditu deus brobenin gant ur bagad ploudiern. Bon, meus ket bet ar menos, quoi. Mais de Jacques Guérin, no kinniget diom de Zevel ur kruidigez mose. Président d'un festival Bout du Monde, et Craon. D'ailleurs, Penkenta oa vid Festival du Bout du Monde, mais bez bet deiadou al, quoi, vid kinnize, quoi. A penaos o deus digimeret de tud brobenin, son aren brobenin, puis un rezez zo brudenmat, e Afrika, gole d'ur bagad e velse. Poazet on eus
tonniu de Zargangbe, je Ja. dans ce mestra tonniu Brace, quoi. Ja. Kempene dans ce, c'est Ganto, Dre Guéric, quoi. Pas de Rouermis, quoi. Ja. À Neuzé, on se laborait tri deves, vide. Tri deves de meken e Brace, quoi. Ja. Voga, ouais, renta desiat, quoi. Renta desiat, ja. Hag daoust hag be des brobena. Eh bien, non. Pas roaz. Pas roaz, mais bon, diesevo, mais. Ja. Et chue ar actrice Gangbe Brace Band. Ja, et je suis vraiment. Hag te zo bedier e Kreis Brace Academy, en iveren eiz, band danse, e oan vet. C'est ouais peseur blaves. De Vilgen. Hag Petra peus deske de secondaire marchand à Tudal, level juste. Ja, bon, kalzodra, zoni gant kalzodud mestra, gant ar strolat braz, quoi. Dissinvelé, quoi, vraiment. Ja. Hag alies, pa ar zonaren a temez eus Kreis Brace Academy, ve savet strolajou, gant tud autour deus ar Kreis Brace. Ar pez peus begrete? Ja, gant Meriadek Loropasco, gant Louriderien. Hag penaos an vel ar strolase? Café Roibos. Café Roibos. Ja. Hag te zo autour deus bet ar bagadou, Ja. bagad ploudiern, te zo bet pensonneur bagad ploudiern, daoust hag peus echanch an dra bennak vid ur zoner deus ur bagad, em gavou develse e bet Kreis Brace Academy. Eh bien, chanchar à calz, vid ur bagad, vid ur musique skrivet, Ja. quoi. Nag vid ar Kreis Brace Academy, ve trawal. Ja. Changer de ar zon, nag an doare de zon ar binvidiou, quoi. Ja, parce que liou a laboret vez resol dres skoarnier. Ja. Hag bet peus ur bern strolajou, William, er maremment. Ja. Tribé, Petra zo c'hoaz? Tribé, Zayek, Tawar. Pe a drazo, quoi. Ja, ouais. C'est ur bern labour a zo vidout, William, on ur bern strolajou, hag c'hron e moa trugarekad a logelou evidant degemer, hag ad kavet evi e fin an abaden gant un ton hag a blijin an vet konkours payet ur gant aouen. C'est-tu vraiment a vo ad kavet goulouena? C'est une vraiment et perwénan et pradrous, zénier Pierrick. Ja. Penos mankon. Der levon, Matre, mon aramat kenan. Et peler peus kaset ar hanon amañ. amant pradrous bar nostalgist, si dirais, vela, Ja. hag amant ve navaleget, pe pereget, amant, Ja. hag zo tre drou dus seitek milieur gwe a valo. Ah, kevese. Ja, en degdauschen. Kese ve nao e perwenan a un anal e hengwad. Ni hengwad ra daou deozaret. Ja. Amant ve reo gwe per, gwe le res a he. Ja, gwell a randia. A lehal ve gwe a valo. Peget zo e oa staliet amañ. Boe seitek la. Seitek glaso. Seitek glaso on kroget. Da gentan tout waket kemese gwe a valo, amant plantet Tomatam. maman. Amant deus pereg amant deus dro de 16 la. 16 la. 16 la. Zo bet hamvoutet nean, Ja. golve a he, hag ze zo raz lanoe, amant vraz per amant. Neus e rez chisperier. Ja, Zenier. jisper e gwet. Veke gwet kalez plugur veret gotorz bern blaouejo, uit kad gad per. Ah, ja, c'est-tu. Ja, de blaouejo ketan veke kemese. Ah. Me red e gotorz, met endal ve gwet tambiet. Ze chist gant a valou ie. Ja, Pet avec retroa. dourtan. 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 Pet eze. Lambik. Ah, un doare lambik. Lambik, ja. Ja. Non, dourtan, zo la ket. Un apéritif ie. Ja. Gwineg. Gwineg ie. Ja, a confiture gant gist. Joli tzid. Ja. Confiture. Neuze, moar vat e lusket un tammig ar bloa gant an avalou. Penaos e tremen an traoù aed ar bloa gise. Pugur amant 10-40 heures fe ve dastumen avalo tre deio ketan amant. Ja. Ouais, ménage amant. Deio ketan mis here beteg kreiz mis kerzu. Ah, ja, pas a rog misere. Non, bliskedi. Ah, ba. Bliskedi. Ah, neus ket kemese navalo war drou. Ah, ja, Non. Beteg a goude zepra ve gwet fe ve gwerlen tun treo. Ja. Beteg fin mis kerzu. Passé mis genver ve tro branco. Ah, ja. Ja, veret mont dro de gist de zil an ean ie. Ja. Hag goude fe ve krog de zilan ben fin roglan ket ne an voutail, la ken ne an voutail. Ze diazan beteg mis meurs. Sais-tu? Ja, passé mis ebrel
fait de taillon gwe a valoje, pe gwe per, Ja. pe gwe ze beteg mis me, mis deio ketan mis ewen. A pad an an e siouler an traoù? Pas d'an an ve gwerzet kalz gist. Ah, c'est tu. Ya, ve gwed mahado, E daou evar just. Eva gist, evet gist, ya, ya. A goude veret a laket un etiket war voutaio, gwelinen, a laket un etiket, ober dourtan, ober bernten. Nous e aid ar bloaz eus traoù d'ober. Ya, tous an, gouzen, Ah, veret tous an gwejal. Ya. C'est dépend du nambzeur. Pe gant astum a valou e daou kaout ur Ya, giot kempen. pro boar, ya pas vel ur green, vel velat, met red e kad Kaji. douar prop, ya. Peseurt gwennou a zo an Peoar blas ve amant. Reo c'hwer, Ja. reo douce c'hwer, a reo train. Ah ya. Ya. Ma golet reo c'hwer, ve un a zo an ve da kare partout amant Marie Ménard. Mat. Endal ve c'hwer rue, penkaz. Endal reo douce ve 12 kouet ligné, peno 12 moan ie. Reo train, même eus kad raz, am eus hemvouten nei, non ket pesei raz mam kad 11 e ur menaj e kreiz breiz a oa pen poulou. A zid o koz meus a ket nanon train pen poulou. Ah, c'est tu. Ya, ça, a zo train, emzo da la ket navalo train bar gist, blant deant wit kad, non pas kad a hlevet war gist. Ah, c'est tu. Ya, C'est tu. an meskaj ve gwelet gant tout naval eus mais pas force penaos. Ya. An ve a rez ar gevredigez arbor e pom? Non. Non. E ba emañ diouztu arzur konanek o vont da gont a diom ira. An tamm kouet Beyoncé a zo emboudennoù a valeu. Barz ar parkman e vez krouet ur mirva gwez frer, dastumet eo bet ar zeurtadou e jardinou ar vro, pa ve arruet an amzer neve, e veret stagain ane. Ar ouezenn-se e an tad kef. An tad kef ur ouezenn a valou dibabet evit e ment. Ya, a varler e vo laket e barz an bouden. Ar gestrou a zo sur, ur morzol, ur gountel a veit daozain en embouden, un tammet speg a veit bout touche a touche. Ar djevrediger arbor e pom neus rinablet serkant variezon dizinvel etre brogerne a bro an ariant. Man e veskeret a laboursé e vo kollet ar variezon-se da viken, quoi. E chuet e vo gant an drase. Marteze poezus, marteze neket, mais ur poez un istor sevenadur e ben ar fin mazin kollet. Vo ketu mont war gil. Dous boars, brisk an etch, trinka o stutch, sar biriaou, betek 4000 variezon a zo bet ar bro pa veuze vet chist bemde, pep kumun pep karter en doa unan, evel ur zinadur liamet gedan doar, gouarez edevo ar bin vidigierse ur sort bangeo. Men ar fin emañ o skriva anno a valou. Ya, amañ e Renet Clochard. Rio e vegret chist ie. Ar pal e kavout ma gwenou al, gwenou koz, evit ober chist disinval ie. Dirak Saint-Germain an in nevo Marsen deus bev liesertet ar gwerjezeu, un drazo sur, gant un aval bemde e chompel ar medicine. Deus da e gwir an dra e pierrik gant un aval bemde e chompel ar medicine. Nem eus klevet komz du ze, met non ket ma deusin, non kad ala an dit. Nous esket. Non. Mat. Ur vech ma ebe dastumet an nol a valou ganit, petra e an ent o deus d'ober a dal egamant. La ket ve navalo amant bar penton, Ja. ve la ket dro de 2000 per an ton, Ja. ve la ket ne force penaos, pugur pa bam dastumene, ve market pesei raz ve dastumet. Ah ya. Ya, kese ignare de gotors, me la dit ya 2000, gwell hedin amant pa d'un an mez du an penton, Mat. ya, mon aragne amant ve dibabene. Ah. Reon bloset, reo vrein. Ave laket ar Ave laket ne ar. Dro duz un pe daou dregan Ya. Mat. A goude gwen amant ba penton dour, Ya. mon oragne kroer gant ur vis are, a gwell hene ve gwet goude. Ie, bopet. Are il malet gant mécanique ze, Ah ya. fin noir,
Mad. Planté de gars de mur jus, Ja. mais de rabadé malonné. Ah. Ja, pugur rabadé malon grun. Nestézé ve blaz re hoel. Ah, ja. Ja. Ah, grun a raze. Ja, grun Mad. rasé, ja. Parce que me davon grun, grunnerie. Ave la kene navalo malet velos kene de discuisamment, pas de neur, pe diower, pe terreur. Ja, ur Ja. morennik. Ja. Matre. A goude ve diasene war presour arre. Blanc déant de don jus, mais zé pas de diower, à peu près. Diver benag. Diower benag. Ja, A goudeze, ya peptra en diabars? Monoram. A mon areum. A peta c'hoarvez amant en diabars neuze. On m'en fait pas de giste diavès du presour, mais la kenean ba pentonio. Ja. Blanc déant de l'oscotnéant de disquis, mais qu'est-ce? Mad. A goude et croque de la bourreute, pas fait deio diversant 10-40 heures. A et croque de la bourreute, fait la bourrera pas toute de casse-bourg. Ja. A ma et croque de la bourreute, rebrum verret zil en néant. On a mécanisé, il y a redé zil en néant. A goude fait gouet mescache gant pentonio, vekemer tant d'usini A, tant d'usini K, tant d'usini B, a verret mescache faisait des points penos dans moins dim d'aubergiste. Ah, ja. Pegis royal, pegis 12, pegis 30. Mad. A goude pa vegouet tout le mescache zé a yon deio ketan zavanzer, Ja. avait la ké néan voutaille ba mécanique zé. Matre. A fait rede beandro de pempe et huernut de la connaît en voutaille. A kemese? Ja. Ag fait vegouet dro de 3.000 à 10.000 voutailles bomdé. Ah, ja. Ja. Avait red tut de tenaner du balletten. Ja. La que vous stouv war voutaille, la que voutaille ba mécanique, stouv en est goudé à la canne ba wist quatare. Averet, lorsqu'on est en Isa, pas de thermis et pédermis. Ah, da oui, mon da verzane en var l'air. Ja. Et peler veg verzet? Peler, en mon vegwerzet nanteur du gis vegwerzet en mon, pe bastal Grand Point, pe bastal restaurant, tant partout dans mon war brodrig. Par marajouye? War marajou, Marajouye. j'ai gouet kemen pugur vek gis war alius. Ah, matri. Ja, mais mon Europe était que Paris, sag Marseille. Hop, hop, hop. Ja. Matre, comprenez un peu ces studeurs dont betek pradrouz amant et perwenant da brenachist, trugar evraz d'or pierrick, ken véchal, a vraiment evoat kavet à ta chef. A tabegoulipus, abegou figus erio e meus berroan lakador chef Tanguy dies, diga set meus de an ozen a vro Italia, ar gaulen vricolé. A ta chef, penonze? Mon ara, gant ezi ar nerv. Matre, bon, te war mat penonze gant ar brocoli, prenne de vezont, glas, brao o fennou, hag a ben ar fin e vezont losket da louedi, drezioù er avenocho it fardaneo. A memeuzen hag blij kalz d'an dut, un dartezen bricoli, gant keuz amber. Keuz amber, Ja. fromage glas, Ja. pericidet a 12 war an dro, a veze implijet gwech al goz gant drouizet bro ar vern, en o lidou, me sezon aferal. Petrazo barz d'ar ekipe, Tanguy. Pe a dra da zevel ur brez, amand, bleut, hag ae vo simple a war, bricoli, keuz amber, dien, pepr, olen, hag ur vi. Matre. Tout. A kroget vo gant ar brez. Ok. Daout dit meska en amande, tout en amande, barz ar bleut. A meska mat vid ma ve fet 13, doare 13. Dorm day. Salut Tanguy, penonze? Ah bah stum 13 o gata, setu e mat. Rede le kat dour brem. Okay. Nebeut a nebeut, trodek centilit. Ok. Hag ae e gendalc'hez da veska vid ma ve fe ur voulen er fin. Ok. Fiscal. A bremañ ere de la kanei da ripous ur c'har d'orvez. Ok. Setu bremañ vo troc'het ar bricoli. Tammou bihan just din dan... Ar vleunien, quoi. Ar vleunien, setu. Tammou bihan a war vid ma yafe mat barz an dartezen.
vraiment et lakin ar fourmage da deux igonandien a te moudovant da leda antoise. Matré. Ar fourmage adam moubin. On est qui réfal. Oh, extra beus a celta. Teuze d'ar fourmage. A vraiment volaké d'ar vie et bars en olen hag ar pep. A te moudovant da lakad antoise bars ar plat. Dal. Voilà. Gissel wow. Mon aram douce et kati. Bah, ya, dispar. Allez. Donc, Kefal. Bravo. Bon, fonce. Tu zo lakad a bricoli. bars. Et bars. Ok. War l'air vol lakad ar chaos. Ah, zevomad, hein. Ah. Sais-tu? Bravo. A vraiment vol lakad ar form. Quand pevarugen derez, pas pem minuten a daougen. Oh oh! Bravo, Keta? Les Kefal, hein? Eh. Ils ont pris de zibi, ah oui. Marteze un tammig abred, medre memant miskerzio tostad, on eus c'hoant reider un toulat menocho evidentad nedelek. Et il y a krogom da skouer gant leor pladen Manu l'annuel en vet chanson d'orgueil, laket en eus ar c'houner brezon eger, barzon egou per Jacques Eziliaz et son erez, gant un toulat son arenal evel Sylvain Barou, Jacques Pellen, doué de Barnono, Perroise, Eric Lolan. Adiom da vreizuel a drugare da Hamon, Martin, Catet, et ils pladen ar strolat a gazon bet et si l'idée coulait de source. Ah, ma songe d'or ez eus tu savetei ar bet gant galoudou burzudus evor plijet braz gant Atlas ar bedou faltaziet, skridou Jérôme Olivry a tresadenou Christian Goindin a gomz divarben ar fantazi gouronnel rend les negel a blij kalz d'ar grenardet a dant dud gourrier. Ah, digné, mais ah, plijet braz donc ça trao. Andra zezo, aliam hag an a la rembannadurio deus laket emban, notenou evit klokad geriadur ar gonidek el leorman e kaver gerioù na gaver e geriadur a lebet e ya kinig e debet a labourze gant Hervé Zebil Gernodour. Ah, vraiment, et at kavom dustu William Nicolas, gonner gant a wen antonnement e sal al logelou tal Kishenbourg perwenan, l'er memam, hag ar gant a wen a zon vet konkours payet. Ken disul, beaucoup. Ken avo. Na disulma un temps mamzer na gwant vet eus piyen. Do on court quand na discant tra la la da 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 la da 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 la da la da la maquiquin de bivet. Tu de wa il les arsal y'a partout dri à ruyo. Quand iri a zon iri tra la la da 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 la da la da 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 la 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 no bars nostalerio.
N'as-tu de roi de arpéron, n'a de stou d'ambroyo. En intron noa banturak tralala da 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 la 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 da 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 la 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 tantine prince Monaco. Ificon malois ropars an Jack escroen. Au rendre dans le wabars à postra la da 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 la da la da 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 la 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 ne gonne radio renwen. Que fouker broder you de wagoner meren. To courant chupé nous bertra la da 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 la 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 da 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 la la ne wagoner botre. A de ce gonner yennois ya ispen videnter quand. L'eau de wa joyeux sa guetra la la da 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 la 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 da da la 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 l'eau de loin t'es content. On a rendu de l'âne loi qui est juste un jury. Bel bateau de roncoyo tra la la da 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 la da la da da la da la 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 vie aime ton jalousie. Ve de voir prijou kenta de boule la wen a plouillé. A deux escoliers et etra la la da 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 la da la da da la da la la ne wave de rastelné. A deux escoliers et etra la la da da la da la da da la da la la wave de rastelné.